ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إمها مسلم أخونا أخوتنا إسلام دينك ريبتي سلام دنومون ميغديك برنامج أكيم بدل كلي أرجون نزهة شميم. أرجون مبدل كلي فقه السنة مفتاعي كيغا ميغدي ترجمة أكي بفت ترجمة كرافة وني أحمد فاروق محمد مفتاكي الازهر يونيفرسيتي ಗೆ ಮಶಹೂರ್ ದಂಡಬೆ ಕಲೆಕಂಗಾವ ಫಾದಿಲತು ಶೇಖ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಸಯ್ಯದ್ ಸಾಬಿಕ್ ಲಿವಾಫಾ ಫಿಕ್ಹು ಸುನ್ನಾ ಮಿ ಫೊತುಗೆ ದಿವಿಹಿ ತರ್ಜಮಾಯಮಿ ಮಿ ಫಿಕ್ಹು ದಿರುಮ ದಿವಿಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾತನೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆ ಪೊಡು ಮಶ್ರೂ ಕಮ್ಗ ದೆಕೆ ಕಮ್ಗ ಮಿ ಫೊತುಗೆ ಫೆಶುಮ್ಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಿವಾಫಾಬೆ ಮಿ ಫೊತಕಿ ಅಳುಕಮ ಮಾಲಿ ಮುಆಮಲಾತ ವ್ಯಫಾರಿಯಾ ಹೆಕ್ಕಾ ಗರೀನಾಯ ಕಾವನ್ಯ ವರಿಯಾ ಜಿನಾಯಾತ ಫಂಡಿಯಾರುಕಮ ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ಫಿಕ್ಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬಾಬ್ತಹುಗ ಮಚ್ಚ ತರತೀಬ್ ಕೊರೆಫವ ಅದಿ ಮಿ ಫಹುಗೆ ಕರುಣುಗ ಲಿಯವನು ಎಮ್ಮೆ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಶೂರ್ ಫಿಕ್ಹುಫೆ ಮಿ ಫೊತಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮತೆರಿ ಇಲ್ಮಿ ಮುವಸ್ಸಸಾತಕುಂ ಇನಾಮ್ ದೆಬ್ಬಾಫೆಸ್ವೆ ಅದಿ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಎತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯೆಗೆ ತಾಲೀಮಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಮೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಗನ್ ಮಿ ಬಲಾದನಿ ಫಿಕ್ಹು ಸುನ್ನಾಗೆ ದಿವೆಹಿ ತರ್ಜಮಾಗೆ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾಗ ಹಿಮೆನೆ ಬ್ಯಾತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಸಾಫ್ ತಾರುಕಮ आज साफ्तार कम के बैग मच्छा बलवालवन और गन्ना को स्टूडियो के में नवी उस्ताद अहमद मामून वर बड़ा शुक्रिया के तो प्रोग्राम का बैर डांते बाते फुरतम में बैग में बलाल में थी एहें इच्छका एको फानुवा मुतलक फिंग ad magan suruxi ke dashun lium gamioti ehen etcheka ekwe fanuwa mutlaq noata saafu fenuge hukmaki ei amilla zaatuga tahir adi ehen etche tahir kurumge qabil fene mifada fen etabbayaka behigenbe den tiriga ebe bayan kurawafa mi baata ki ko bakan yegiteren furatama mioti ware fena gandu fen noata snoya fini den furatama liwaf mioti ma Allah subhanahu wa ta'ala suratul anfal ga wahi kurawafa wa ayat ke maana وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ಮಾಣಿ ಅದೇಕಲಾಂಗೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ತಾಹಿರ್ ಕೊರವ ಮಟ್ಟಕ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಮಚ್ಚಂ ಉಡುಂ ಫೆಂ ಬಾವಲೆವಿ ಶೇಖ್ ವಿದಾಲ್ ದೇಫಾನ ತೋಮಿ ಕೊಂ ವಾಹಕೆ ತೋಮಿ ತನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರಫ ಮಾಫ್ ಮಿವತಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ತಾಹಿರ್ ಕೊರವ ಮಟ್ಟಕೆ ಮಿ ಬುನೆವೆ ಬಾಹುಗೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಕೊಬಾತು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ade alumin mi furatan bayama saf tahiru kan alumi mavigin wa islam denuga saf tahiru kamaki e wara bodu samal kam difa wa mi ekkanta egotum balaru Allah subhanahu wa ta'ala algomenna mi bayan ko angani tebami han tahir kure mattake ege terega algomenna negidana tafatu manatan e bahuri emmane algomenna negidana algomenge nafsu tahir kurmuge manak animane algomenna negidane algomenge hashigandu beerfushu hashiganduge beerfushu gennenje mi tahir kamuge manes algomenna negidana mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi angani algomen mi insanunge aslu bayan kuravumuge wahaka ei insanaga aslaki fen em fena nula algomennan mi duniyega ulumaki nota dirume vumaki ei mi wanekam nunkam bayan kuramattaka Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga mi gota bayan kurawwa fami wani ehme e niyatuga e beenumuga Allah subhanahu wa ta'ala miati algomenna mi fen udum bawala wafa imani algommen beenumwa mi diri hurma beenumwa emme muhim en asas kam gawa fen algomen Allah subhanahu wa ta'ala mi bawale bana matin ei algomen tahir kurumattaka ege terega nafsu tahirum ge wahake se baade den mi zamanuge mi scientific ekeki hekitakun mi dirasata buna gotun mi ware fenuga mi hunna mi bawetta nota ege hunna mi saaf kan
ekulefa madda taka mitseki mi ehin evves fenegga nuhunna wara ega mi madda ta hunna echeke ehin kamuga wanama mi Allah subhanahu wa taala mi wahi bas fulgan bayan kurabba fa wahakaga algommen e funko visnafikam gawanama en algommen libigen da hekkaki algommen taka Allah subhanahu wa taala bawala waran agubodu niyamat ekkammi ten devana ayatuga mitanuga bayan kurawa mati suratul furqan ge salis avana aya وأنزلنا من السماء ماء طهورا ayatge maanagavani adi tahir kurani vifen timanas kalange udun bawalevime anikave sama udun fem bawalevi wahaka mifara sama tahir kurani vifenuge wahaka ade mi tahir kurwani fen algomen furatam mi furatam bag fenuge bawettoge tere men ware fena gandu fena snoya adi fini algomen divhe boga fini miyan amu ko beenu kuran shabnam me kannege beenu kuran em egota mi anna matin Allah subhanahu wa taala mi bawalewa fen mi fenuga mi fen algomen hisaba mi anna goin algomen e beje furatam bayala hagigataki mi bimmatiga Allah subhanahu wa taala lavwa fawa mi dirun nota bimuga hunna fen ege asaru mi aiva vege maccha mi arani maccan araf e fahuge e visar vilaganaka badalegen ege fahuga algommennan anekka efen tahir kurevige mi libigen dani e buima kamuda fentake gotuga ege maneke misalaka algommenge rajya misalaka balaf kamuga rajya washayga meti khandu එහෙම වෙච්චිය අල්ලාහ් අල්ගොමෙන්න දෙවි වරබොඩ රහමතෙන් එයි මි කඬුගේ මි ලොණු එෆෙන් එෆෙනුගේ නියමෙන් එබොයි আদি එෆෙනුගේ සබබුන් කඬුගේ ලොණු ගඬුන් මි ආයිව වෙගෙ මච්චන් අරා ෆෙනුන් අල්ගොමෙන්න අනෙක්කයි බලිබිගෙන් දේ වාරෙෆෙන් ඒක මානේ කි අල්ගොමෙ මි zamanuge mi beenun kura geegega mi fen filter kurmattaka beenun kura filter system e Allah subhanahu wa taala mi wani qudrati filter system e qaim kurawafa ඒක මානේ කි කඬුක හුන්න ලොණු ෆෙන් එෆෙන් මි ආයිවවගේ මච්චන් අරයන් ගොස් එෆෙන් සාෆ් වෙගෙන් තාහිර බුයිම කමදා ෆෙනෙගේ ගොතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි බාවලෙවනි අල්ගුමගේ මච්ච එහෙම ඒ වාහක මියනනේ තාහිර කුරණි ෆෙන් බයන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කුරණි එහෙම උඩුන් අල්ගුමෙන මි බාවලෙවා ෆෙන් ඒ නියමතිකේ බය ෆහරු එෆෙන් අල්ගුමගේ මච්ච වෙගෙන් හිඟාදාන ඒ මි වබායක්කම ගාවස් ඒ මිදන්න මිසාක තූෆානේ ගොත බෝ විස්සාර ඇස්කෙන් මි ෆෙම් බොඩෝගේ මි ෆත හාදිසාත කන්තත් මෙදුවරි වුන් හැම දුර ඒ වෙදානේ ගොතේ මිසාල කල්ගොම්මෙන්ගේ මි රාජ්‍ය කී හැම මි මූසුන් ඔන්න ගොතුන් හැම අහරුගේ මි දෙබෑකුලේ බෑග විස්සාර අනේ බෑග හැම හුණු ගදකොන් ඔන්න මි තනේ ඉන්කම ගවන මල්ගොම්මෙන්න ඒ විස්සාර වෙහෙ මූසුමුග e femfodo algomen rakka kurumatta kalgomen masekketten me misala kalgomen badamato rajyege mi tarikhan algomen jehilaruga kuriga mi gegega hama komme gege kal gotaka hunnana fen rakka kuran tenke bahatta fehennames mihar algomen eya madamonu duraddiye eya duragossa algomen mihar beeno mi kurani mi kanduge lonu mi fen saaf koggen efen algomen gegegen beenun kurani ennames mihen denne kamuga winames hama mi atolu terega rattakuga hama miharwes mi hama egota fentaange pahatta fa ware fen hama beenun kurakan algomen mi dannon mule wahake ki Allah subhanahu wa taala mi devwa niyamen algomen ebje balaya ganna e niyumatuge beenun rangolu gotuga hivan ebje ehem wegen mi Allah subhanahu wa taala algomen mi kirita qur'anuge tak gina ayategga mi fenuge wahaka bayan kurawwa fami wani ein algommen filawle libigatumattaka de mihara balanya de fuliga bandu ko fonna fen algon me beenun kurani den algon menna libi fo niyamate de algon me kan hadan kuran se hene wahake detta ad den algon balalani mi fotuga mi hisawun bayan kurawa hadisa adekaleek faana Allah rasul Abu Hurairah ke faan gari hun riwayeken wa mi hadis ka wes mi kan bayan megen ad fenuge wahakata mi baga mi annani hadis riwa kore mashhur be kalunge tereng at-Tirmizi fiyawa hem be kalung mi hadis riwa kore wa fawe mitanga mi wani muslim ge riwaya an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم ولفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان. أدميغ معنيكي أبو هريرة كفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم نمادن حرم بنو مفهو كيوا ودالوان نفتوا كودا هندوكولكو هنو هنوي فهتمن نادنويمه اي الله ಗೆ ರಸೂಲಾಯೆ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲೆಗು ಫಾನ ಫಿದಾ ಕೊರಮೆ ಕಲೆಗು ಫಾನು ನಮಾದಂ ಹರಂ ಬೆನ್ ತಕ್ಬೀರ್ ವಿದಾಳು ಮಫಹು ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವಂ ಫೆಟ್ಟೆವಮಾ ದೆಮೆದು ಹನು ಹುನ್ನವಾ ಹಿಂದು ಕಲೆಗು ಫಾನು ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವನಿ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಕೊರವ್ವಿ ಎತಿಮನ್ ಕಲೆಗು ಫಾನು ವಿದಾಳುವನಿ ಮಿಫದಾನೆ ಅಳುಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇರುಮತಿ ಫರಾತಾ ಹುಳಂಗು ಫರಾಯ್ ದುರುಕುರ ವಿಫದಾಂ ಅಳಾಯ ಕುರವಿದಾನೆ ಕುದಿ ಫಾಫತ ದುರುಕೊ ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವೆ ಅಳುಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಹುದು ಫೊತಿಗಂಡೆ ದೊವೆ ಸಾಫ್ ಕುರಾ ಫದಾಂ ಅಳಾಗೆ ಫಾಫತಕುಂ ಅಳಾ ತಾಹಿರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಅಳುಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಅಳಾಗೆ ಫಾಫತ ಫೆನಾ ಗಂಡು ಫೆನುನ್ನ ಫಿನಿಂಗ್ ದೊವೆ ದೆವ್ವಾ ತಾಹಿರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಅದ್ ಮೀಗ ಮಿ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸೆಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾಂಕುರ ವಾಫ್ ಮೇತಿ ದೆತ್ತ ಕೊಬಾತ ಮೀಗೆ ಮಿ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಮಾಣೇಕಿ ಅದೇ ಆಮ ಕುರಿಗೆ ಸಮ ಮಿ ಕುರಿಗೆ ಆಯತುಗ ಸಮ ಇಶಾರೆ ಕುರವಾ ಫದಾಂ ಮಿ ಫಾರ್ಮೇತಿ ಹದೀಸಕುಂ ಕಿರಿತ್ಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಗುಮೆನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಐ ಅಲ್ಗುಮೆನ್ನ ಮಿ ನಫ್ಸು ತಾಹಿರು ಮಟ್ಟಕ ನತ ಹಾಶಿಗನುಗೆ ಬೇರ್ ಫುಶುಗನು ನಜಿಹೆ ಫಿಲ್ವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗುಂ ಬೇಣು ಕುರನಿ ಫೆಂಗ್ ಎಮ್ ಎ ಫೆಂಗ್ ಅಲ್ಗುಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಿ ಫೆನುಂ ಎ ಮಿ ಫೇರಾನ್ ನತ ಹಾಶಿಗಂಡು ಸಾಫ್ ಕೊಲ್ಲೀಮಾ ಎ ಫೆನ್ನ ಸಾಫ್ ಕನ್ ನತ ರೀತಿಕಂ ನತ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹುಂ e hinghama jun algomen hama gaimas ihsas kureve ehem vejje kamugan algomen eba beenum ve algomen ge nafsuge etereves hama efada safta haru kamege tere diuma ehma algomen misalaka miheko mi faafata fuhevigen daniye faafata fussawaniye mihin kikamugas e manzare no fennane ehmege kirit man nabiy sallallahu mewani e manzaro miheka fennane me riti goy bayan kor mattaka misalaka saaf hudu karudas kan ege vesje liefanne ehem vejje kamugan eka evs kale kinambuka me nekkan e bahama vegende ehma ekan emme rangala mihege sikundiyen emme aadage mihage sikundiya hisabas for koddematta kana nabiy sallallahu bayan me korawani hudu fotigande doe saaf kolleve fadan e fadan mi timan kale faanuge mi faafata ves tahir kurawande ehma gandu feng fini feng mi fentakuge wahaka me bayan korene fenuge eki baawetten hunneruga e huriha etchakum har mi saaka mi hunu gada wagutegga fini feng e war beenu waanecche hame gota misalaka mi algommenna mi gandu feng ei hama mi algommenge rajya balafkamge ramadan mahawara beenu awara ginegege ho beenu kura ekachchakwane gandu feng em migota algomen balaruga min hagigatuga mi dalil koddeni algommenge mi eterege hashiganduge eterege tahirukan genawmattaka algommen kolle vidana kantakki ei du'a kurume ema du'a kurairu algommen mi gennani misal bahe gotuga me dakkani hudu fotigande saaf efone ega misalaka kalu tikke je foriche kamugawanam e fennane ema e devana tikke je kamuga evur boda fennan hunnane faalukam boduwane ema e gota nuwane gota algommenge nafsu tahiru kuruma mi hivvare devumattaka note kama mage dekkewmattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam e gota me bayan korawani ema namadaki ei Allah subhanahu wa ta'ala kuttam wegen emme boda emiha hunna wagute ehm vejje kamuge e wagutuge kureve duaye ki ijaba kurawwane duaye ke sharutaki heyo hitun ikhlas terikama ke dua kurume e halat de tanika mi fenuge wahake a faafa fusselmge wahake a bayan kurawaf me na halat algon menna wara faahaka kolleve de mi namada haramban takbir vidalu ma fahu kiyawa vidalu fettew ma demedu e wagut kol detta ade den fotuge hen hen baataka balamun algon kuriya danan den devana bayaka mewati me ham fenuge baata hoge terenge to hen etchaka eko fanuwa mutlagu fenuge tereng furatama bayakan algon mi balali ware fena gandu fenno tes noya fini mige macha den devana baga mewati kanda koruge fen mi ade mi surkhige dashun algon kuriya mi dani ekhalek faanan Allah Rasul levi Abu Hurairah ke faan gari hum riwayatgen wa mi hadis ka bayan wegen wani an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. ಅದ್ಮಾಣೇಕಿ ಅಬು ಹುರೈರತ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳ್ವಿಯ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುಗ ಮೀಹಕು ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಖಂಡಡ್ ನುಕುಣ್ಣಮುವೆ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ನಾಯಕು ಮದು ಫೆಂಫದೆ ಮೆನುವಿ ನುಹುರೆ ಎ ಫೆನುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ವುದು ಕುರಾನಮ ಇಸಾಹಿತಕು ಫೆಂಫದು ಹುಸ್ವೆ ಫೆನಜ್ಜೆಹಿ ಕರುಹಿಕ್ಕು ಮೆದುರಿವೆದೆ ವೀಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಖಂಡುಗೆ ಲೋಣುಂ ವುದು ಕುರುಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಕಮೆತ್ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿಯೆ ಎಯಿ ಎಬಹಿ ಖಂಡಕಿ ಎತಾಂಗೆ ಫೆನ್ ತಾಹಿರ್ ತಣಿಕೆ ಅದೇತಾಂಗ ಮರುವಾತಕೆ ತಿವೆಸ್ ಕುಣಿ ನುವಾಣಮ ತಾಹಿರ್ವಾಣೆ ಅದಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ವರ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ವಾಹಕತಕೆ ಮಿ ಬಯಂ ಕೊರವ ಮೆತಿ ಖಂಡುಗೆ ಫೆನುಗೆ ವಾಹಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಗಿನ ಬಯಕು ಅದಿವೆಸ್ ಸಮ ಮಸ್ವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಸೆಕೆ ಕುರನಿ ಖಂಡು ದತುರು ಕುರುಮಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಡು ಎಕ್ಕಂತದೆತ್ತು ಮಿ ಕೀಕೆ ತೊ ಮೀಗೆ ಮಿ ಕೊಮೆಸರಕ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊದದೆ ಫಾನತ ade mi fenaki algomena deva fa niyametekkan min algomena mingeni algomenge rajyeki mi tobiya rajye kudrati gotun rajye gotum yati ham washayen komme rashege washagen kandu onna gotami onnani ehenkam gawanam algomenna mi libidifawa fenuge niyamen ei kanduge lonukamuga vies ei hama niyameten e niyamen algomen rangalu gotuga demehettun ei algomen kuran jehene kameke ei mikan algomen ingeni e fen nota kanduge lonugandu es algomen e beenun kuran jehege nu gotaka beenun kurakamuga wanama algomen ege ne deve asaru hama kurumake duruga onnana kamen nune ema mi wudu kurumattaka mi menani mi wudu kuruma kommehen min algomen dalil libigendani wudu kuruma kommehennakun mi saafu fen mi dennevi ane mi bon kamuda fene nuwi kamuga ves warihame maneke kanduge lonu ei amuko ginada deka boka mi fasehen nuwan kanduge lonen hama gamus ehennames wudu kuruma hama ekashigen wa feneke ehma miga komme gotevies saafu bon kamuda fen fodun ehem beenun taka beenun nuko mi fem fodu algomenna buima behettuma fahuga den liben huri emme mi tahir kamuga beleve fene algomenna beenun korevidana wudu kurma nuata hashiganduge beer fush tahir kollu mattaka beenun korevidana em ewaha algomenna mi hadis pasfuluga kiritma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekam bayan kurawafa den mi kandaki etange fen tahir wechke ei kanduge lonu raha ege huri kamuga vies fn e tahir fene ege mane ke algomenna hashiganduge beer fushuga wa barefoot tahir kurumattaka efen beenun korevidane den mi hadis ke anebbaga mi annani maruefa takete no mi kuni nuwana maruefa takete tahir wane mi kanduga algomenna mi lavwafa Allah subhanahu wa taala lavwafa makhluqat ei wat etabawru masmaha mehige bawetten ebhuri mi huriha echeteke mi algomenna mi wani hudda kurawwafe hama keun maneki ega viha mi vihech nuhimene vihech bavettoge tere himenech fiyawa ehen huri haech me wani mi kevun hudda kurawwafe ei kuni nuwakamuga mula nuwakamuga wanam salaka algommen hama mi doni faru gos mas bana fa mi doni tere mas naga illade me mas ama doni tere gen teli marwani ya fa algommen hama kaleni mas hama egota hama mi duniyege bay gamto hama mi rokon hutta sa mas kaatan eba fene agume rajyege sama ekan egota komisaraka kurevesme eme ei mi kuni nuwa kamuga wana me tahir ecche kehnames kuni vejje kamuga wana me hisaban e beenun kurun hudde nuwana mi hadisun algomene libigenda anek filawalaki Allah subhanahu wa taala algomenge nabiya sallallahu medwer korava algomene nebave mi miha mi sihat dulehe sihatege hurumattaka beenun wa khantata asasteke gawaka misalaka kune fataketi beenun kurun fataketi kayabo hedumuge sababan sihat gellum waane nota mi furane gellum wa halatus medori vedane mi fadakantaka samal wuma baring elumattaka marwa fataketi tahir waane mitanuga bayan kur viruga nabiya sallallahu mewani kuni nuwakam garata mula nuwakam gawana mahudda vegen waane kamuga bayan kur wafmani efada hikmata kattaka den timwana ba balalana ingeto timwana baga mati zamzam fin ekadek faana Allah rasul levi ali ke faan gari hon riwaayeken wa annani hadith ka bayan weken we ekadek faan vidalwi عن علي رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه توضأ رواه أحمد. ಮಾನೇಕಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆಂ ಅಳಾಫಾ ಹುರಿ ದಾನ್ಯೆ ನುವತ ಬಾಲಿದಿಯೆ ಗೆನವಮಂ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಅಮುರು ಕುರೆವಿಯೆ ಫ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಏನ್ ಫೆಂಫದು ಹಿಪ್ಪೆವಿಯೆ ಅದಿಯೆ ಫೆನುಂ ವುಲು ಕುರೆವಿಯೆ ಅದ್ ಜಮ್ಜಮ್ ಫೆನುಗೆ ವಾಹಕಮಿ ಮಾ ಫೆನೆ ದೆತ ವುಲು ಕುರೆವಿ ವಾಹಕ ಬಯಂ ಕುರವಾಫ್ಮನಿ ಕೊಬಾತ ಮೀಗೆ ತಫ್ಸೀಲಕಿ ade mi zamzam feng furtam algommen mi wahaka hama mige tafsil diyum kuring zamzam fenaki kobakan algommen hama danegatuma ki ei durgon nankam kuran jehena kam kamal qabul korweni ade mi algommenge mi isvediya ummettaka war boda gulifawa kamege wahaka ei ismail gafano mi femfodaka kirite kurawatiwe mi hajar gafano dekola hingevun algommen mi dani qiyamata hamaya mi zikra akoramun algommenge dini alukamigge terega himenigen da bayge terega misalaka safaya marwaya demedu hingumuge wahake ki ei mi hajaruge fan mi ismail ge fan femfodu hoddew mattaka e hingevun safa farabada marwa farabada demeduge hingevun den ekamana e hingevi irugas ismail ge fan kiritu korwa den e hingevun avas kurevumus algummen hama ekam ves sama alukamige terega safaya marwa demedu hingumuge waki hisabakun e bahure tankole mi bar mi duela fada kala gottaka danje hisaben ave mi hagigatuga eta mige eta zaman eta dohe kurin algommen koramun akanteke mi koffawa kame miwani alukamige terega himenigen da gotuga lavwa fa miwani em zamzam feneki e barakat ter feneke eta bawar sateke duniyake kankoltoga mihun eba kuramunde mi fenuge hagigat diu mattaka hennames adives e mihunna e fenuge huri mi e misalaka reka duwale eta million liter etanun eba fen eba beenun kore emme wale hennames e fenuge rahayaka kuleka ege fenuge mi fashaleka ves badale naade ham egotuga demi hure mi Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fa war bodu mu'jizateke ei e bimaki ei fen fun bime hennames etanuga Allah subhanahu wa ta'ala miwani e fen lavwa fe den zamzam fen ei ege zata balar waragina kantattoga farwaya gotuga nota balitaka shifa libigen dana fenekkamuga ei hamagamas mi alondan hamagamas kurevun tajribaye ki war boda banduha kamuge ihsas kure fonwa gutegga sam zamzam fen fode bolagen ekka banduha kamuge ihsas filwa leve maneke hantikam filwa leveba em egotan e fen ei hama mi war aadya khilaf feneke den mi mitanuga mi fengen zamzam fengenam fa wudu kuram wahaka bayan kora viruga e etanugas meti femfode hippeon egamaneki e halatuga aves e femfodu ei buima beenun kure fenekkamuga algomen iskuran jehe feneke bay hadis tawga bayan korwa fa gotun ei zamzam fenun mi wudu kurumaki makruh kame keves oy bayan korwa fa hennames mitanuga meti egotavves beenun kurevi daanekam bayan korwa mattaka kiritman nabiy sallallahu alaihi wasallam miwani bayan korwa fa femfude hippeu mafoga di wudu kurevi ehm mitanuga nikam visnawa mi daanyege wahakame tingeto bayan korwa fa algomenge rajya kuri zamana balaruga mi miskitu walodoshuga baatafuna daani ge innane tiriga kudu lowale e mohorakun alada fena lowalen innane එහෙම අල්ගොම්මෙන්ගේ කාබ ෆෑන් විස්නවා නිකන් වර බොඩම විස්නාදෙන් ජේකම වර බොඩ mi israf kuruma duru umattaka maseke koffawa kan algomme nebe inge mihar mihune iskuru bari lafaden iskuru hurimina du kolla falgomme hama fem beenun kollani evves farwade no bahta hinna mes midenne vehin kuri algomme kaaba fanga zamanu ga hunnani daanige me tiri kanuga innane lowale koda den e lowalun e hama kattaka fen e fabani fm me daanye kunota dedane fenun furi hama wudun eba kolle algomme mihar misalaka miskittawge iskuru barin wudu kuraru algommen ege kita daani fento algommen e beenun kurani algommen visnalan jemi fenuge niyomen gatomi mi niyomata algommen hama vejhe samal wang e bejhe em ekan algommen mi hadis pasfon algommen libigen de kuda fem fodakun algommen wudu kolle vidane kan ekan algommen dalil libigen de adi mi foto ge heni hem baatakan adi kuriya balalana algon mieduge program ga mi balali saftar kam ge terem fenu ge baataka mi ge terem vesadi e bange to wara bodu wara digu wahakata ke fena gule gotun e bahuri bayan kurabafa furatama baga mihiri ehen etchaka ko fanuwa mutlaq fenu ge wahaka mi program ga algon mi balali ware fena gandu fenu ata snoya fini
ತೆಂ ಕಂಡಾ ಕೋರುಗೆ ಫೆಂ ಅದಿ ಜಮ್ಸಮ್ ಫೆನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಯಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬಲಾಲಾಣ ಬೇನು ಕೊಫಾವಾ ಫೆನುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅದ್ಮಿ ಹಸಾಬು ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾದ ಫಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ವಕಿವೆಲನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾಳ್ಗೊಂಡ ಕು ಮಾಲೂಮಾತೆ ವಡಾಂಗ್ ಇನ್ನವಿ ಅಲುಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ವರ್ಬರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಡಾಂಗ್ ದೆವಿ ಹಿಂಗೇತ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಹಿಮನಾಲಿ ಹದೀಸ್ ತಕ ಆಯತ ವಿದಾಳು ದೆವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇಮಾಜ್ ಫಿಕ್ಹು ಸುನ್ನಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಫುರತಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾದ ಫಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ವಕಿವೆಲನಿ ಕುರಿಯಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಕುಸ್ ಬದ್ದಲಂಗೆ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫೆದ್ದಿ ಅಹಮದ್ ಸುಹಾನ್ ಹುಶೇಲಿ ನುಜತ್ ಶಮೀಮ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقه السنة